enye into yabona eyingozi but ke yenziwa ngoba phela it's a protocol of ijele. Ingozi lokuthi phaka kuma Muslim khona izitshe kuthiwa safety, phakela kuzona o safety kuthi ziyahlukaniswa Muslim, iNazareth, iDiet, bese kuhluka ngama soft diet obani because lokho kudla isikhathi esiningi suke kuphakwa isiboshwa. You understand? Ngoba suke kuphakwa isiboshwa kufike kuphakwe isiboshwa kuhanjiswe ema sectionini. Mase kuhanjiswe ema sectionini kufike kuplot okubeke ngendlela yabo uhlaphe kunika cleaners whatsoever and futhi kureceive noma ngabe umuphi cleaners. Enye into mewukuthi wena odla kwi-diet noma Muslim noma kwi-Nazareth fakele ku-poison so easily because if you recall there are ibosho thothi safe izife ngo-poison. You understand? Kodwa ukuthi zikuthole kanjani ngasiphi isikhathi awazi uzothi umuntu uvele waqomba nje. You understand? Umuntu uthuthi ulalile mengithi kwenzeke i-autopsy yoshawa investigation ngoba kukhona enye incident yake kuyenzeka nje ngisahlala eB3 kufa isinye isiboshwa noma sawo empedeni noma kwenzakalani noma you understand kwaba investigation mekwenza i-investigation la kwathola ukuthi sayiwela. Understand? Mebesho ngokwabo but the true story ikubona ukuthi kwenzakalani. And enye esengingasizwa ukuthi angazi ubani umuntu wafika waphalaza something esibhedlela so uyakhombisa ukuthi konta idla. That is why ngithi mina kubungozi ukuphaka isitshele ngcono ukuphaka enqoleni ngoba everybody got a price. Ejele imali ningi ngeke ngiqambela manga and futhi iboshwa ziyadlalisa ngemali ngalendlela yokuthi singathenga noma ubani ukuthi basabotage lo muntu angamfuni. Ningi umngozi obulaphana ethothi uyifaka kubona kodwa awuboni ukuthi ufaka kubona lokhu zenza utshethu nabangane yeke into ekuthiwa umngane ejele. You understand? Yazi kuke nginokwenzeka ke uthothi ihleli ehlele ejele siyayixoxela nje sixoxa ngamacala ethu sonke. Umunye umthothi mexoxa ngecala uqamba amanga ngenxa yokuthi futhi unqane ukuvuma nje ukuthi uwenze iphutha. Ayina okwenzeke bafethu engingakubona futhi kuningi noma engiqaphelile abantu abalapha abaningi baboshelwe into abangazazi. Understand? Ngoba kuke kwenzeka if I don't recall kukhona umunye ubhuti sasinaye owaboshelwa imeda. Memboshelwa imeda kamngani wakhe. Le meda kamngani wakhe it was confusing noma engabeka ngalonke icala lakhe in details kodwa wagwetshwa life sentence. Mayigwetshwa life sentence lo fethu ahlala isikhathi umngani wakhe abe umuntu odisappear angabuyi kubo andilo kade bewenza lecala futhi okay baphumelele lelo cala. Emva kwalokho mekwenzeka aboshwe eseboshwa abakamngani wakhe ngoba phela umngani wakhe akasabuyi ukuboshelwa imeda. What times ago sihamba isikhathi umfethu usefuna ukwenza iVOD usehlalile 20 years or 21 years above. Yebo lonto uthe sehlalile 20 years and 20 above wafuna ukwenza iVOD which is victim offender dialogue. La ufana ukuthi kufika abaka victim ezoxolisa kubona
hayi ke thothi ufika aba victim hayi kuthiwa lo mfethu lo lebidelay into yakhe idelay kuvele kufike yena lo muntu ekuthiwa wambulala athi angikaze ngibulala ngiyaphila. Understand? These kunjalo esehlala isikhathi eside phela lento iyayisithi ijele ayimkhiphi but ijele langamkhiphi because bebona ukuthi hayi lo muntu uzokhosta maybe ngicabanga ukuthi uzokhosta istate. These khamba kanjalo okay luckily mesho yena uthi wafonela ulamula wafika mefika ulamula wa confiscate ifone because wayesebona ukuthi lento ingaphekwa amandla. You understand? Awucabanga uzoboshelwa into ongekho. You understand? And isibaningi thothi nami siyaxoxa nje nabanye abantu umunye uthothi uzoboshelwa ukuthi uliftiwe emotweni kanti intshontshiwe. You understand? Abanye uthothi uzogangala abangani bakho kwangena abangani bakho mfethu baphenduka ama state witness wena kodwa uthi abangani. You understand? So ziningi izinto ofanele ziqashelwe nje bafethu ngoba kunzima la ngaphandle ngempela futhi. Abanye uthothi ama homicide ke leli cala lokuthi mhlawumbe ubulala ngokungananhloso. Kukhona ke abantu abaningi and futhi must be careful abantu abama homicide into engiqaphelele bona ngithi phela into akasuke beyenze suke bengenze ngephutha suke kungayona into ade beyihlosile begcinene bengathi bayalimala engqondweni not ukuthi mhlambe suke bayahlanya suke sebe overthinker beyibuza beyiphendula beyibika abathusa nalento ukuthi balenze kanjani icala isikhathi esiningi. And musuthi uza kuthina ke la kuma rape ayi bancane abavumayo ukuthi ba rapeile and only to find out ukuthi umuntu ulenzile icala. Baningi ngiyabona nje ziningi izinto efanele siqaphele. Sikhuluma ngamacala ethu abanye ngasikhuluma ngamacala ethu share ukuthi sibheke ukuthi ngabe yini imbangela yayo yonke lento ukuthi sigcine sisiphelela ejele. Ngoba yazi umsithatha ukubheka abantu abagcwele laphana abaningi it's because of ama substance abuse kakhulukazi utshwala. Ngoba mengikhumbula ngelinye icala lomunye umfowethu owagcina esethatha umphefumulo kaanti wakhe ngonxa yotshwala nama substance umgwenyo na yonke lezi izinto. Wathi naye esebenza kahle ebuye emsebenzini lo mfowethu hayi uholile nje hlangana namagenge endaweni instead of ukuthi ahambe uqala ku but bahlangana kule ndawo baphinde bathola namagenge because bebehlangana edrobheni ukuthi la ukhona ingane zama university yonke leyo nto. And lo munye umfowethu lo uvele yena uhlala yedwa ke kubo ku forum abahlangana naye. Emva kalokho maybe uthi bavele ba decide ukuthi bambe baqala beyohlala kephi kalo mfowethu lo no forum. And lo uholile akafana ngabuye ekhaya akaye ekhaya ubusho uhamba useyophuza namantombazane nalo mfowethu. Bahlale kanjalo kamnani kanjalo baphuze okay angabuyele ekhaya.
Mengabuyela ekhaya love nangikusasa emsebenzi ngithi unemali qhubeke baphuze bear in mind uphuzile and abanye babo futhi la bada kwama drugs, you understand. So mebeqhubeka bephuza and ethu akanayo i-alcohol building vele kubo, uhlala endlini enkulu. Mebuye uthe angithi ingayizolo mesebuya ngakusasa esebuya ebusuku futhi kwayikhona esebuyiswa ngani usebuyiswa ngemoto uhamba lamantombazane the esengena endlini enjoba ku anti wakhe umechaza ethi anti wakhe uma wakhe wamshiya esamncane kodwa wakhuliswa uyena anti the khamba isikhathi lapho isekhuliswa anti the sebebuya ke ntambama wabuya udamantombazane anti amvulela mephuma emvulela athethe udakiwe lona namantombazane akhuluma isinomo kanjani no anti avela akuthela induku anti mfana lo uthi uyakhuza agcinesela umfana elosha anti hayi nokuthi mhlawumbe amshaye ngesikhala mistakenly anti awe nokuthi mhlawumbe uthi ashaye etafuleni noma ke mistakenly awe athule. Hawu kanjalo nje mfethu uthi yes kanjalo mfethu instead of ngabawathatha i-decision uthi ahambe kubo ayo relaxela niku anti imali kwenzakalani ugcine sekuphuma umphefumulo thesa khuluma singanjalo ngingashare nami story sami kwaqhamuka omunye wangasekhaya okwangithusa ukuthi abanye abantu bangasekhaya babeza enye into ezolona baze enye into nami ngaze enye into uma esekhuluma iqiniso la yena ithi into wayehamba ngemoto ema wakhe mehamba ngemoto yama wakhe uthi wathi angithi kuya requestwa phela manje vele imoto yama wakhe le usebenzisa uUber umethi yena igwaziwe ukuthi yena wa requestwa abantu kanti bam hijack kanti cha he was also involved kuleyo robbery ababeyoyenza nyezo only to find out kwathi kwenze icala mekwenzeka icala aqamba amanga sebebanje abaqamba amanga ukuthi bebemhijackile. How can you be hijacked while you are still driving? Yayizwa lona when uthi hijackiwe kodwa uya drive and ubanjwa kuyona in the very same scene la uthi njani yayizwa lona yento isithini abangani sihamba nabo fanele sibachoose ngoba wayesecala uzama ukwenza njani wayesefuna ukufihla ihlazo alenzile noma imistake esiyenzekile ngiyabona ngecala sefuna ukuvika ngalaba ngihijackiwe and vele uma wakhe akabazi labantu laba boshwe nawo and he was the first accused. Laba bathola igwebe ezincane bonke laba abanye yena wathola isigwebe esikhulu kodwa imind ethi ayisithini yena unjani behijackiwe lokho kwamanga mefika usiyaqhaza hayi mfethu sasiphanta hayi ngale ndlela mfethu angibona ucanga ukuthi mina mfethu izinto ezithize ngangiyithathaphi kanje mina phela mfethu thina sazi ukuthi ngitshela ngomuntu ongangimfonela mina sithi ngiyamthinta ngimcela ifavor sejela angithembisa into engangezwe kuthiwa phela luthi ngangingekho ke mina ngithi angithembise hayikhuleka doke ngizokwenzela ukuthi but wathi senijikele
into. I was the first one ukumtshela iqiniso ukuthi lalela ke ndoda njoba usufike la awusekho eminyaka. Yabona ndoda ubusi awubusi la. Vala umlomo hambe esikoleni. Even today sikhuluma nje. He's going to matric. Ngizwa lona. Mesokuba khona omunye ke owathi ngelinye ilanga kumina njengoba even ngiyenza le podcast wathi ngelinye ilanga mfethu ngiyazi mfethu ngoba wena anyway or somehow uyokuthola ithuba lokuvela ezintweni mengukuthi ngoba ekhulumisa inxa ukukhuluma ndoda support group asasiyinani wathi I must share istory sami wake wathatha umfowabo wayesehlala emgaqweni ebheme ihunga wamthatha wambuyisela ekhaya ezwa lonto memthatha embuyisela ekhaya angithi umfowabo uyamnakekela menzela yonke into uyamondla yabo yonke leyo thesa njalo emondla lo mfowethu lo hamba ayoyiphuzela naye angithi lo mfowethu lo mfana wakubo lo ephara usembuyisela usehlala naye endlini hayi thesa embuyisela endlini the one day nalo esephumile esehambe eyoyiphuzela ayishibizela uthe mengena angithi ujwayele ukumnika imali wamupha imali noma ngisho ithothi azi ukuthi uyobhema amupha imali yokubhema angithi uyabona yena ukuthi uyayondla lento ulo bemnika imali ehunga athi ambheme ngenxa yokuthi akafuni umfowabo ahlale nje yamnika uyayondla lento uyayondla one day uyaphuma lo uyayidakela lo mfana wokuba bheme ehunga uhlele egcekeni uqalekile uyazi ukuthi phela meqhamuka abantu uzoyithola imali ubuya uyangena endlini kumnyama athi isibanibani uzimemeza umfowabo ukhona athula isibanibani ukhona athula athi ngizwe ngomuntu angikingi yabona mina ngizwe ngomuntu emkingi amshaye amhlule ngamandla amkingi methi mina amhlule ngamandla athi uyalula ulula isandla kukhona ibhodlela avela lishaye umlishaya la phahla amgwala kuyakhanyiswa la umfowabo ngiyabona wangithi ubeyondla le yanto yalo mfowabo ihunga bemnika imali ngombali uthele yohlala le sekwenzakalani manje usefuna ukumbamba even endlini senjani seyalo ngithi udakiwe thatha noma ngabe yini phela naye akaboni kumnyama la uyamshaya kubo wabe homicide kube inkinga ke sefana iphuma ngoba the time sekufanele kwenziwe iVOD noma kukhipha address eWestville ke la kwenzeka khona icala ubuyeli khona ufana uthole enye indawo kodwa yena ngenhlanhla yokuthi kwakuwumfowabo ngithi wagcina njengoba kuwumfowabo angithi ukathi kwenziwe iVOD kwafika uma wabo kwathiwa ayasinayo inkinga angabuya umfana lo uvele nje siyazi ukuthi kwenzakalani wara awucabangeke izinto izinto engizama ukugqamisa kuleli icala leli lo mfowethu asinga compromise yabona umuntu one drug addict because nami I once been an addict yomgwini yes umuntu uyomthathisa decision rehab is not a solution but it's here nala ukuthi umuntu uzoyenza you understand ngoba told mina you are your brother angeke noma ngathi noma nginike imillion
if I don't have a plan noma ukushintsha lizongibulala. So ziningi igameko ezenzeke laphana, and the most into enze kube nje la bonke abantu abalaphana ingenxa yotshwala. Yazi angifuni unqama manga angeke babiyeke abantu ngazi ukuthi yini efakwe lapha. Wani wayeshilo noNdosi ucela ukuthi ngabe yini efakwe utshwala, kodwa kona ayi, it's no good.